Yes, nyemerera ngusuziro kandi nguha n'ikaze mukunzi wacu wa AFRIMEDIA TV aho uherereye hose yaba bari mu majyaruguru, amajyepfo, burasirazuba ndetse n'iburengera azuba, tutibagiwe n'abari mu mujyi wa Kigali kuri mwese mwakande subscribe mukurikirana AFRIMEDIA TV ndetse n'abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Twishimira kuba turi kumwe namwe, niyo mpamvu natwe tuba tuhabaye kugira ngo two kuba twajya kuri yanyu. Amakuru bari komeza avugwa cyane mu myidagaduro yaha mu Rwanda, cyane cyane muri showbiz izigiye zitandukanye, yaba muri sinema ndetse n'ahandi hose mu bifitanye isano n'imyidagaduro yaha mu Rwanda. Nyuma rero tugaruke gato ku nkuru ikomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, inkuru iri kugenda yongerwamo abandi bantu. Ni inkuru rero ikomeje kuvugwa cyane y'imodoka yimiriwe Bahavu ubwo habaga irushanwa rya Rwanda International Movie Award. Tubibutse yuko mu nkuru iheruka twababwiye ko byatangiye ndetse ibiganiro byari bigeze na kure, ubwo batangiraga ibiganiro ku mpande zombi tariki 17 z'uku kwezi turimo kwa Mata. Ni ibiganiro rero byari bagira ngo bashe kuba barebera hamwe icyakorwa kugira ngo iyi modoka ibashe kuba yanatangwa, kandi na kimwe cya kabiri cy'amafaranga yari yemeje kuba yagatangwa kugira ngo iyi modoka irekurwe ibashe kuba yagenerwa uwari wayitsindiye. Amafaranga yari yanatanzwe ahangaha mu irushanwa rya Rwanda International Movie Award riri gutegurwa ni Ishusho Art. Ni ukuvuga ko rero amakuru akomeje kugenda bisa nkaho bihinduka, ubwo byari bisa nkaho byari bicogoye, ubwo Ishusho Art yari yemeye kuba yatanga kimwe cya kabiri kugira ngo imodoka ibashe kuba yatangwa ihabwe na nyirubwite wari wabashije kuba yayitsindira, ariko hakaba hari kugenda hazamo ibisa nkaho biri kugorana kugira ngo iyi modoka ibashe kuba yagenerwa wari wayitsindiye. Tubahaye ikaze rero mu makuru tugiye kuba twabasangiza kuri uyu munsi. Ni ukuvuga ko rero mu makuru tugiye kuba twabagezaho kubivugwa kuri iyi modoka uko bwije n'uko bukeye, ubona yuko biri kugenda bihinduka, ukabona yuko imodoka isa nkaho iri gukererwa kugira ngo nyirubwite abashe kuba yayibona. Ni imodoka iri mu bwoko bwa Kia K5 yakozwe mu mwaka wa 2012, ikaba inafite n'agaciro gahwanye n'amafaranga ya miliyoni zigera ku 13. Yari yabashije kuba yatsindirwa n'umwe mu bakinnyi bari batowe cyane mu cyiciro cya People's Choice Award. Ni ukuvuga ko rero nubwo yabashije kuba yayitsindira tariki ya 2 Mata uyu mwaka turi mu 2023, ntiyabashije kuba yayitahana nk'uko byari ibi iteganyijwe. Ni ukuvuga ko Bahavu uyu munsi rwose yatashye imodoka ye atayitahanye. Ni ibintu rero byaje kuba bitagaragara neza ku mpande zombi, yaba abagenerwa bikorwa, ndavuga abo bakinnyi bari bitabiriye competition hagati yabo, ndetse n'abafana bari bitabiriye iki gitaramo mu rwego rwo kugira ngo babashe kuba babona uwabashije kuba yakegukana iyi modoka nziza ubona ya Kia K5 yakozwe mu 2012. Ni ibintu rero byakomeje kuba byavugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, biza no kuvugwa yuko rwose aho ruburiye gica uyu witwa Bahavu yafashe ya mbere maze akerekeza muri RIB kugira ngo imufashe gusobanukirwa neza iby'iyi modoka yari yemerewe mu irushanwa rya Rwanda International Movie Award. Ni ibintu rero byaje kuba byakomeza kuba bivugwa mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye nk'uko dukomeje kubibabwira, ariko
kuko ni ukuvuga yuko nyuma yaho baje kuba bakicara hamwe ku mpande zombi, yaba ishusho art itegura iri rushanwa rya Rwanda International Movie Award ndetse n'umuterankunga mukuru waryo ariwe Ndoli Safaris. Ni ukuvuga ko rero na Bahavu nawe yabashije kuba yaterana nabo aba bombi hari tariki 17 uku kwezi turimo kwa Mata. Ni ukuvuga ko bombi bicaye bakarebera hamwe uko ikibazo kimeze, ariko ni ukuvuga ko nanone ishusho art yari yabanjije kuba yanagatanga kimwe cya kabiri cy'iyi modoka kugira ngo ibashe kuba yahabwa uwo yari yagenewe, ndavuga Abahavu Jeannette. Ni ukuvuga ko rero icyaje kuba kitanakagenda neza hano ku mpande zombi kugeza na n'ubu bikiri kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Icyaje kuba cyakorwa ahangaha nuko iyi Ndoli Safaris nk'umwe mu baterankunga bakuru ba Rwanda International Movie Award yavuze yuko uzabasha kuba yakegukana iyi modoka azayihabwa, maze ubundi akabasha kuba yamara umwaka ugira kuri umwe afite ibi birango bya Ndoli Safaris nk'umwe mu baterankunga aba Rwanda International Movie Award. Ibi rero ni ukuvuga yuko bisa nkaho nanone batabashije kuba babimenyeshwa n'abagenerwabikorwa biri rushanwa, ndavuga abo bakinnyi bari bitabiriye iyi competition ku mpande zombi. Bigasa nkaho byatunguye Bahavu mu kubyumva kuko bisa nkaho batari barabibwiwe bakiri mu marushanwa. Ibi rero nanone Bahavu yabigarutse avuga yuko bitabasha kuba byakunda ku ruhande rwe, kuko ngo bibashije kuba byanagakunda nuko bakabaye bagirana nawe amasezerano mu rwego rwo kugira ngo nawe akomeze kuba yakamamariza iyi kampanyi ya Ndoli Safaris. Ndoli Safaris rero n'umwe mu baterankunga bakuru ba Rwanda International Movie Awards, ni ukuvuga ko nawe batabashije kuba nabo bakemeranya na Jeannette Bahavu wari ubabwiye ko babasha kuba basinyanya amasezerano ku mpande zombi kugira ngo nawe abashe kuba yagirana nabo amasezerano. Ni ukuvuga ko nabo batabashije kuba bakemeranya na Jeannette Bahavu kuri iki gitekerezo yarabahaye yuko nabo basinyana amasezerano ku mpande zombi, ndavuga Bahavu Jeannette hamwe na Ndoli Safaris. Ariko nk'umwe mu baterankunga bakuru b'iki gikorwa cya Rwanda International Movie Awards, ndavuga Ndoli Safaris, niko yari yemeranyije ku mpande zombi mbere y'uko iyi modoka ijya kuba yashyirwa muri iri rushanwa nk'igihembo gikuru kizahembwa n'umukinnyi wabashije guhiga abandi. Aya ni amakuru rero Bahavu yabashije kuba atakumva neza kubera ko byari bisa nkaho bimutunguye, kuko nabyo yari azi ko aba bombi baje kuba bagirana amasezerano yuko uzabasha kuba yagatsindira iyi modoka azayigumana, maze ubundi akabasha kuba yakamamariza Ndoli Safaris mu gihe arimo ayitwara. Ni ukuvuga ko nanone rero aba bombi ibikomeje kuvugwa ahangaha kuri uruhande ku mpande zombi, Ndoli Safaris nk'umwe mu baterankunga abakuru ba Rwanda International Movie Award bakomeje kuba banakomera ku masezerano bagiranye na ishusho art itegura iri rushanwa rya Rwanda International Movie Award. Ni ukuvuga ko rero aya masezerano bari bagiranye nanone tuyagarutseho, ni ukuvuga yuko byavugaga yuko umukinnyi wa sinema uzabasha kuba yatsindira iki gihembo nyamukuru aricyo cy'iyi modoka nziza ubona ya Kia K5 yakozwe mu 2012. Umukinnyi uzabasha kuba yayegukana azabasha kuba ngo yayigumana, maze ubundi akanayitwara iriho ibirango bya Ndoli Safaris nk'umwe mu baterankunga bakuru b'iri rushanwa rya Rwanda International Movie Award ngo mu gihe ngo kingana n'umwaka umwe. Aya rero makuru akaba akomeje kuvugwa yuko ngo bategereje ko nanone Bahavu
abasha kuba yagaruka kuri iki cyifuzo cy'aba bombi, amaze ubundi akabasha kuba yacyemera, dore ko Bahava atari kubyumva neza. Bahavu rero nubwo atari kubyumva neza, nicyo ari gusabwa kugira ngo iyi modoka abashe kuba yayigumana, kuko uko yayitsindiye muri irushanwa ajya Rwanda International Movie Awards. Nanone ishusho atitegura irushanwa rikavuga yuko nibyanga Bahavu ntiyisubire kuri iki cyemezo yari yafashe, ngo abashe kuba yafata iyi modoka akomezanye nayo, kandi abashe kuba yanakamamariza iyi Ndoli Safaris mu gihe kingana n'umwaka ugera kuri umwe. Iyi modoka bayifata maze ubundi bakayimwaka, bakayigenera uwabashije kuba yamukurikira mu majwi. Nuwo nta wundi rero ni Bamenya wabashije kuba yamukurikira, ngo akaba ari we wabasha kuba yayigumana, kugira ngo Ndoli Safaris nk'umwe mu baterankunga bakuru ba Rwanda International Movie Awards babashe kuba bakomeza gukorana mu bijyanye ni iri rushanwa rya Rwanda International Movie Awards rikunze kugaruka buri mwaka. Ni ukuvuga ko rero Bahavu atisubiye ku cyemezo yari yafashe, iyi modoka ishobora kuba itamugera mu maboko, maze ubundi igahabwa na Bamenya waje amukurikira mu majwi. Ibi nibyo rero twifuje kuba twabasangiza kuri uyu munsi mu makuru akomeje kuvugwa cyane mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye kuri iki kibazo cy'iyi modoka yari yemerewe umwe mu bakinnyi bakunzwe cyane muri uyu mwaka wa 2023 mu cyiciro cyari cyiswe People Choice Award y'uyu mwaka wa 2023 muri Rwanda International Movie Awards. Aya ni amakuru twifuje kuba twabasangiza, reka tubifurize gukomeza kugira weekend nziza.